Ovo je specijalna želja koju sam ja osmislio za nas dvoje, za moju Tinu i za mene, sa stvari naša želja. I baby, special for you, ovo je jedan telefonski poziv za you, za tebe. Ovo će da krene, a onda ću ja da otpiram pozadnju pjesmu za nas. Okay? Ovo je moja najljepša želja, samo za ti, samo za you, samo za Tinu. I hope so. God bless, love. Thank you, love you, baby. Bye.